Haka jelang ke Central Executive Committee CEC jangka United Democratic Party UDP kabla long hakan reuterik naila arja arsaw kalaya thil jingmut habai dei bat babun ki banta ki mat khamtam habai dei ba kachimpan khre nak banta election MDC nalor ka election siteng samoi kaban long hagambe grey constituency habakran sigla pthai kubor ba med ba ling do president ulong ba ka party kala long ka pan khre nak banta election MDC kaban long shan dak ba pentep ba ka party ka don ki chaka baki MDC kala dan lupa bat bandon ru ki ban sajit haki wepat ki dah kibri babyang luong habai de bak election siteng samoi ha kam bigre na kalyang party kan ia ki dongkit kam nang te na rilum garo nang tai le kan wa ka bede bak de jung kret na ka benta ka dika MDC election wan ni patip ado lalu kan long election kama na ka ni party so pa i na de ka ban kret man ya ka party constituency level district level but identify do candidate kiba nalor kitu kiba ngina don lupa dan penjuki kiba de elected member kiba de lupa ki MDC kidan penjuki kiba ngina da pia don kejing kerek maka kami de candidate lagi dan beri konstitusi kiba ngina ham kiba katu kan itu kiba ngina kiba buat yaki candidate dia kata kalau nampak susu ini keren lu aku beri buat by election juga kembali deh. Ini aku beri buat ni di sini berapa? Ini ke jing perkat nak kalian jom ke level jom ke district government semua in di song perkat di 8 pon di song perkat ini paham by election yang beri kalian ba saling sama pada MLA nang tu job naik MP election tentang MP apa Delhi ni dalam lu kacing ya subjek ke bahasa minit bang kepala di sulam nak kalian juga si isi pada kada pada kelat no jom di lead temuan kap senior member juga parti maka juga pada elected member pada MDC nak kasih lah konstitusi yang akan dibuat beliau apa dia berkit hai kamu juga maka juga ada katu kan television ada itu dulu baik bang nak kali nanti kajian kalian joki kalau baik ya kamu menkane nilai suya kayak kamu tu sekitar parti tambah harga MDC bagi election tinggi dan baik tapi kita kalau ke boys joki bobon ki balang kebaar pada ki mga kami yang mangawan nali ndon candidate na po konsensus lada kalau MLA na MDC tengah mengilas untuk ika parti nai hak MP election ni tangul candidate na baru lagi penduduk konsensus di minang perkat ngili satu kalau so kita kirong katukan ni ki bang na lap na karenjonga ha ki wadi bagi paiba di paiba na sunan ong bahakan ika MDC election ke baruan nami iba kan long kumalong kan election kan long kumalong aki election di bandaro akap kita kesong ani bangin ayo kandidat bobet yo kandidat bobiang bangin sebentar sekipai ba ikam isu dibagi tikop magalan juni hakmat kon ba iet ngiju shajing ba man la kasngi hatu ngila aju perkhat ba kabam kabangi bam katain em ya kamet jungi mai ki juba mi kini ki ju ki jing ba man la kasngi bale kane ka jing kali minta kato ka dukan ration bapen yai uba raju uya tho yanga Nrai man kapor yim ju yo ai kijing bam ki batai kamet ki balong ka daw jong kijing pang anemia pat kijing brie jong ki kmat ba kumnu ngan lai nakini kijing stam kong nangkong pide ban pen melen ban bam ya kijing bam ki ba pha hakrukam bam jong pi bunsen ki long kmi bat ki khulong khana yo yakini kijing pang namar kim yo ya kijing bam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon kijing bam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D yakini baro kila ban yo na kijing bam badi ha kidukan ration kata kamut ngidan yu kau 45 pabyang bhabat ngi
niu khau tu bai biang ba. Pitharai baro kin bang ban ba mi uni. Kun, ka verification jong khao, ka num khta ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khao. Mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. Om dei kun. Om dan jing pher la da dei ha ka rukom bu ne rukom shet. Kum ba fi ju shet yu khao ba fitien, kum ju ru la shet ya uni u khao. Okum ta. Te kun, ka jing bam ba ai ka kwat ka khia, bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat jungi. Hato dang dan ki jing bam ba kham ba ban ya uni. Hoi mai fikran ya ka ba dei sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko Office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya